Ibi nibyo bihugu birimo abagore benshi bagumiwe cyane kuruta ahandi hose ku isi. Ibihugu bifite abagore basangira abagabo kubera ubuke bw'abagabo babibarizwamo. Nubwo ibi byo gusangira abagabo bisa n'itegeko muri bimwe muri ibi bihugu tugiye kugarukaho, ariko n'ubundi hasigara abagore basaguka bakabura abagabo babamara imbeho. Ibi biterwa n'ubuke bw'abagabo bari muri ibi bihugu bitewe n'impamvu runaka. Nk'uko hari n'ibindi bihugu bituwe n'abagabo benshi kurenza abagore. Ariko twe muri iyi nkuru turirebera aho abagabo cyane cyane bo mu Rwanda bashobora gutemberera bakagaruka bazanye abagore beza, cyangwa se bagahitamo kuyiturira, cyangwa se bagahitamo kwiturira muri ibyo bihugu birimo abagore benshi. Dore ko ibyo bihugu biha ikaze abagabo bavuye imihanda yose, ahubwo rimwe na rimwe bakabaha n'amafaranga kugira ngo barongore abagore bo muri ibyo bihugu. Reka duhere ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Belarusiya cyangwa se Belarus. Belarusiya ni igihugu kibarizwa ku mugabane w'i Burayi, kikaba igihugu kiri ku mwanya wa 9 mu kugira umubare munini w'abagore kurusha uw'abagabo. Abagore muri iki gihugu bavuka ku bwinshi kuruta abagabo bavuka. Nk'ubu habarurwa abagabo 47 ku bagore 100. Bivuze ko abagore 13 mu bagore 100 babaho nta mugabo bafite, cyangwa se bagasangira abagabo n'abandi bagore babafite. Nubwo muri iki gihugu cya Belarusiya hari ikibazo cyo kubura abagabo ku bagore bamwe, ariko buri abanyabelarusiyakazi baza mu myanya ya mbere mu kugira abagore beza ku Burayi kandi bazi ubwenge, kuko usanga benshi muri bo baba baraminuje. Iki gihugu kandi nicyemerera abagore baho gushakana n'abanyamahanga. Mbere yo gushaka umugore wo muri Belarusiya, ugomba kubanza kwikuraho ubwene gihugu bwawe, maze ugahabwa ubwene gihugu bwa Belarusiya, nyuma ukabona gushakana n'umugore waho. Ikindi, umugore wo muri Belarusiya niyemerewe gusohoka mu gihugu uko ashatse. Mbere yo gusohoka arabanza akabisabira uburenganzira. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Hungary cyangwa se Hongiriya. Hongiriya nacyo ni igihugu kibarizwa ku mugabane w'u Burayi. Kikaba igihugu gifite ikibazo cyo kuba abagabo ari bake kurusha abagore bagituye. Dore ko ku bagore 1000 haba hari abagabo 911 gusa. Bivuze ko abagore 49 ku bagore 1000 bagomba kugira uko basangira abagabo na bagenzi babo. Ubutegetsi bwo muri Hongiriya busaba abaturage babwo kubyara cyane kugira ngo barwanye ikibazo cy'abaturage bakomeza kugabanuka, cyane cyane abagabo. Muri iki gihugu ubutegetsi bwashyizeho itegeko rikuraho imisoro yose ku mugore ufite abana 4 gusubiza hejuru, ndetse agahabwa n'ubundi bufasha butandukanye bwo kurera abana, nko guhabwa amadolari 8,400 yo kugura ibikoresho byo mu rugo, harimo n'imodoka y'umuryango. Umugore ufite abana 3 uri munsi y'imyaka 40 we ahabwa 3,400 bimufasha kwita ku muryango. Ibi byose byerekana ukuntu ubutegetsi bukora ibishoboka byose ngo abaturage biyongere muri iki gihugu. Nubwo muri Hongiriya hari umubare munini w'abagore, ariko haracyari icyo benshi bita ubusumbane. Nk'ubu nko muri 2022 iki gihugu cyari gifite umugore umwe muri guverinoma. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Latviya. Latviya ibarizwa mu majyaruguru y'u Burayi, ikaba ikora ku nyanja ya Arctic. Ni igihugu gihana imbibi na Lithuania ndetse na Estonia. Kikaba igihugu gito ariko gifite amashyamba menshi kandi meza, akurura benshi bakajya kwihera ijisho. Latviya ikaba ifite ikibazo cyo kugira abaturage b'abagabo bake ukurikije n'umubare w'abagore uri muri iki gihugu. Mu mwaka ushize wa 2024 iki gihugu cyari gifite abaturage 1,800,000 bose hamwe. Nubundi basanzwe ari bake nk'uko byumvikana. Ku bagore 100 hari abagabo 45 gusa. Bivuze ko abagore 15 mu bagore 100 babaho n'abagabo bafite. Bivuze ko kandi hari abagore 140 badafite abagabo muri iki gihugu cya Latviya. Ibi ni ibintu bikabije rwose. Dore ni munyarukireyo murebe ko hari icyo mwamarira abanyaLatviyakazi. Bivugwa ko basanzwe bazi ubwenge. Burango barazwi cyane ku Burayi ko bazi ubwenge, ariko bakagira ikibazo cyo kubura abagabo. Muri iki gihugu hari itegeko ryemerera umugabo umwe gushaka abagore barenze 10 bose. Abagore batumva iby'ingingo bahitamo kubaho bonyine. Bivugwa ko abagabo benshi bo muri Latviya boherejwe mu ntambara iyi biti ya kabiri y'isi, maze benshi bagashirirayo. Aha rero niho hari umuzi wo kuba iki gihugu gifite abagabo bakeya. Ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu bita Uburusiya. Mu bihugu bifite ikibazo cyo kugira abagabo bake, Uburusiya buzamo. Iki gihugu gifite umubare munini w'abagore kurusha uw'abagabo. Nk'ubu biteganyijwe ko mu mwaka wa 2036 abagore bo mu Burusiya bangana na 1 miliyoni batazabona abagabo muri icyo gihe. Iri bura ry'abagabo mu Burusiya riterwa no kuba abagabo ari bo bapfa cyane muri iki gihugu, bitewe n'intambara barwana ndetse no kunywa vodka nyinshi cyane. Dore ko ku mpuzandengo mu mwaka wa 2016 Umurusiya umwe yanywaga litiro zirenga 18 za vodka ndetse na kanzi 55 z'inzoga. Iyi mibare igenda yiyongera uko imyaka ishira. Ibiyayuramutwe nibyo byivugana abagabo benshi bo mu Burusiya, kuko muri iki gihugu abantu bapfa bazize inzoga nyinshi barenga 50,000 ku mwaka umwe gusa. Abarusiya kandi si ukunywa inzoga gusa, kuko banayikoresha nko kwishyurana hagati yabo mu gihe hari ibibazo by'ubukungu.
bivuze ko ufite inzoga ushobora kuyikwishyura ku gipimo runaka nawe ukama nk'umuceri cyangwa se ikindi shaka. Inzoga hari igihe ifatwa nk'amafaranga mu Burusiya. Byibura abagore 947 mu gihe bapfuye. Ku bagabo ho haba hapfuye abagabo 1000. Abagabo b'Abarusiya bafite icyizere cyo kubaho kingana n'imyaka 55 yonyine. Byumvikane ko abagabo benshi bo mu Burusiya bapfa bari kuri iyi myaka 55. Abarusiya ku myaka 25 baba basohokana cyangwa se bagakundana n'abagabo benshi cyane batandukanye. Mu gihe iyo Umurusiya akazagejeje imyaka 60 ahita ahinduka umugore wa buri mugabo wese. Bamwe aha bita kibakwira. Aha numbaza icyo ari cyo. Abashaka gushakana n'Abarusiyakazi nababwira iki ni munyarukire muhangane n'Abashinwa. Dore ko Abashinwa bakora abagore mu Burusiya cyane, kuko iwabo mu Bushinwa bafite ikibazo cy'ibura ry'abagore. Abashinwa b'abagabo baruta Abashinwakazi ho miliyoni 30 zose. Ibi bibatera kunyarukira mu Burusiya ngo bahashaka abagore. Ariko nibarambana n'Abarusiyakazi kubera imico itandukanye ndetse n'imiterere y'Abashinwa yo kubyibuha cyane kandi Abarusiyakazi batabikunda. Abakobwa bo muri iki gihugu usibye no kumenya ubwenge cyane, ku busanzwe bari no mu bambere bafite ubwiza ku isi yose. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Nepal. Abagore bo muri Nepal bishakira abagabo babatera inda gusa. Mu gihe abandi bahangayikishijwe no kubura abagabo, aba bo bahangayikishijwe n'ababatera inda bigahita birangira. Kuko babonana n'abagabo gake cyane mu mwaka kubera ibura ryabo muri iki gihugu. Ku bagore 1000 byibura haba hari abagabo 878 bonyine. Ibi bituma abagabo babiyanga cyane ku buryo abagore barwana no kwigarura abagabo bamwe bari muri iki gihugu. Abagabo muri iki gihugu bakunda kugenda cyane bishakira utuzi. Benshi bigira mu burasirazuba bwo hagati gupagasa bagasiga abagore babo bonyine. Nk'ubu umugore wo muri Nepal ufite imyaka 36 birashoboka cyane ko yaba abonana n'umugabo we kabiri mu myaka 6 yose. Mu binyacumi bike bishize 1/3 cy'abaturage ba Nepal bavuye mu gihugu barigendera, bagisigamo abana n'abagore gusa. Ibi byo kwigumura ku bagabo bagahunga igihugu bakagisigamo abagore gusa byatewe n'ibura ry'akazi ku buryo bukabije, kuko employment rate yari igeze kuri 46%. Aha guhunga nibyo byasigaye ari icyizere kuri benshi. Iri zara ry'ubukungu ryateye ibura ry'akazi bigateza inzara mu gihugu ntiryasize ingaruka zo kubura abagabo mu gihugu gusa, kuko ryateye n'izindi ngaruka zo gucuruza abana b'abakobwa bakiri bato hanze y'igihugu cyabo, cyane cyane muri Aziya. Abari hagati y'ibihumbi 12 na 15 bacuruzwaga buri mwaka ngo bajye kuba abagore b'abandi bagabo. Iki gihugu cya Nepal giherereye muri Aziya yo hagati mu misozi ya Himalaya. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Kazakhstan. Iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, kikaba igihugu cyahoze mu bumwe bw'Abasoviet. Kazakhstan ni igihugu kinini cyane, dore ko gifite kilometero miliyoni 3 zirenga zose. Kukigenda uva mu burasirazuba ujya mu burengerazuba bwacyo ukoresheje gare ya moshi byagusaba amasaha 50 arengaho gato. Ni igihugu kiva mu burasirazuba bwa Aziya kikagera mu burasirazuba bw'Uburayi. Kazakhstan kikaba igihugu gikize cyane ku mitungo karemano nk'amabuye y'agaciro, peteroli na uranium. Kazakhstan yonyine ifite 12% bya uranium yose yo kwisi. Kazakhstan nayo ikabiza ku rutonde rw'ibihugu bifite abagore benshi kurenza abagabo, dore ko ku bagore 1000 haba hari abagabo 944 bonyine gusa. Kubera impamvu z'ubuke bw'abagabo, usanga muri iki gihugu umugore umwe ashobora gutunga abagabo barenze umwe. Abagore bo muri iki gihugu kandi bashakana n'abanyamahanga, cyane cyane abagabo bo muri Aziya ndetse n'abo ku Burayi. Ni abagore bashobora kuvuga indimi zirenze 2 kuko bavuga ururimi rw'iwabo, Ikirusiya ndetse n'Icyongereza. Ku mwanya wa 3 turahasanga Monaco. Monaco ni igihugu kibarizwa mu bihugu bito cyane ku isi. Monaco ifite ubuso bwa kilometero kare 2 gusa. Ikaba ari igihugu kiri hagati y'Ubufaransa ndetse n'Ubutaliyani. Muri Monaco umuturage umwe kuri 3 baho aba ari umumiliyoneri. Monaco ituwe n'abaturage ibihumbi 39 na 244 gusa. Ibi bikayigira igihugu gifite ubucucike bukabije cyane ku isi kubera ubuto bwacyo ndetse n'abaturage bagituyemo. Monaco iza ku mwanya wa 2 mu bihugu bito cyane ku isi nyuma ya Vatican. Nubwo ari igihugu gito ariko gifite abaturage babayeho neza kurusha ibindi bihugu byinshi ku isi. Ubaze ku mutungo umuturage umwe yinjiza buri mwaka. Nk'ubu umunyamonako umwe usanga yinjiza ibihumbi 136 by'amadolari buri mwaka umwe gusa. Ubu ni igihugu gikize cya 2 ku isi nyuma ya Liechtenstein. Ubaze kuri per capita income, Monaco nayo ikaba ifite ikibazo cyo kutaringanira mu mibare hagati y'abagabo n'abagore, kuko iyo havutse abakobwa 100 byibura icyo gihe haba havutse abahungu 91 gusa. Ibi bigateza ubusumbane mu mibare hagati y'ibyo bitsina byombi, ugasanga abagore bamwe barabura abagabo.
Abagore bo muri Monaco usanga baba ari abamaneke cyane, bateye neza kandi bavuga indimi nyinshi. Abashaka abagore bafite ikofi mwagana muri aka gahugu gato yakabarizwa ku Burayi. Igihugu kiza ku mwanya wa kabiri ni Ukraine. Iki gihugu kikaba gifite ikibazo gikomeye cyane cy'umubare muto w'abagabo. Nk'ubu harabarurwa abagabo 861 bonyine ku bagore 100. Ikibazo gikomereye Ukraine kuri iyi ngingo ni intambara zihitana abagabo benshi kurusha abagore, abandi bagabo bagahunga. Ukongeraho n'ikibazo cy'ihungabana ry'ubukungu ryateye abagabo benshi guhunga iki gihugu ku bwinshi, bakajya kwishakira imirimo mu bumwe bw'Uburayi cyangwa se ahandi iboneka. Kubera ibura ry'abagabo muri Ukraine, leta yatangiye gushishikariza abagore kujya ku rugamba aho bahanganye n'Uburusiya. Ibi byo gushora abagore ku rugamba biterwa n'uko abagabo bakomeje kurushiriraho umusubirizo. Hateguwe imyenda ya gisirikare y'abagore 50,000 yose bagomba kwinjira mu ngabo za Ukraine, bagasangamo abandi barenga 60,000 bazisanzwemo. Si mu gisirikare gusa abagore bakoreshwa muri Ukraine kubera ibura ry'abagabo, ahubwo banakoreshwa no mu yindi mirimo bita kivunanye, ubundi yagakozwe n'abagabo. Harimo nk'iyo mu nganda, gucukura umunyu, gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Ubundi iki gihugu cya Ukraine kibarizwa ku Burayi bw'Uburasirazuba, kikaba kiri mu bihugu binini ku Burayi. Gihana imipaka na Belarusiya, Uburusiya, Polonye, Moldova ndetse n'inyanja y'umukara. Ukraine ikaba ari igihugu gikunda kurangwamo intambara kandi zikomeye cyane, bitewe n'aho iherereye yo na Polonye. Horohereza abarwana kuhatikaguranira bashaka gufata ibice biri hafi aho cyangwa se kuhagenzura. Abanya-Ukrainekazi ndetse n'Abarusiyakazi bazwiho ubwiza butangaje ku isi yose, bakaba n'abahanga cyane. Abashaka abagore nababwira iki? Munyarukira aha mwirongorere. Ku mwanya wa mbere turasanga Estonia. Estonia ikabiza ku mwanya wa mbere ku isi mu bihugu bifite ikibazo gikomeye cyane cyo kubura abagabo bahagije. Iki gihugu gito kikaba giherereye mu majyaruguru y'Uburasirazuba bw'Uburayi, aho gituranye n'Uburusiya ndetse na Latviya. Muri Estonia abaturage baho 52% ni abagore, mu gihe 48% ari abagabo. Murabona ko ubusumbane mu mibare y'ibitsina buri hejuru cyane, kuko 2% mu gihugu cyose baba ari abantu benshi cyane. Aba bagore bo muri Estonia usanga barize cyane kandi bakora mu mirimo yose ibarizwa mu gihugu. Abagore nibo bateza imbere iki gihugu ku kigero cya 60%. Muri ibyo bihugu tubonye hejuru, nibura ry'abagabo rikabije cyane kurenza ahandi ku isi. Ibi byuko abagore batuye ibyo bihugu ari bo benshi biterwa n'impamvu zitandukanye, cyane cyane iz'intambara zihitana abagabo benshi, gukoresha ibiyobyabwenge, inzoga zikaze bigakenya benshi, kwanga kubyara mu bihugu bimwe na bimwe, ugasanga abagabo barapfa cyane kurusha abagore kandi nabo kubasimbura bahari, ivuka ry'abagore ku kigero gisumba icy'abagabo ndetse n'ibindi. Kubera iki kibazo abaturage bo muri ibi bihugu bafite, usanga henshi bafungura imiryango abanyamahanga bakajya guturayo no gushaka abagore babo kugira ngo byibura barebe ko iki kibazo cyo kubura abagabo cyagabanuka. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Niba utarakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.